Rahnwet na. Pohnpei. 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 Rahnwet Yes, ira oralapakan mesatan sum ang kabese yung Rahnwet na. Pohnpei. Iyang kasalelye rakacho karaspacho nan program in Rahnwet nan Pohnpei. Yay program in kabese rakap rakasampalakan mawiwiyawi taganuyaw nan wain Pohnpei. Mo nachpan kacho yung nan program in kabese in Rahnwet. Ekonengin wanyan kichtiyo chiyang ki uya chima sakaratan kay wanyo wow. Doon malen wow arakso kon Pohnpei yu. Chima sakaran wow lagkan kukuran isanan kan ko. Wow nikisabon marlikan nanalagnan kanyay ko. Chima wow choror toka sabon machay kapina and wain Pohnpei karyawan kapina. Speaker, Vice Speaker, Wachawakan Korosnan, 11 Pohnpei Legislature. Bachawan wawan kisawan ko kung labalab, samura labalab, 11 mumot sokan, o bachawan wawan kisawan mar, chawan wayong sa. Rahnwet kway sawan man kiyan sa mga kukchayan kachin kasamo. Waliyaban Organizing Committee and World Food Day, mabachawan nanmen kair ay suksej. O iban pachawan luka o li kasampan pukach o nan programen ay suksej. Ang may chimalain so. Penanganan kami program director buat itu maluau ragazun kubur ban pacaran ada sakaratan wow ban pacaran Rahnwet sebatuna station bosen ka kis KPS sabun macai ranin koben World Food Day te MPO kai me kan yauni ti sempe wono on pari kitri sepai engkap tete yang John Wayne utan kasantin MPO kaya World Food Day te World Food Day pun patron yauni ako trope isap wono ako yung karape ay karape wat me tan utu yawi kini tisem pe wono wan pari kitri sepai o MPO kaya wat tan patron yawi ni kolonyak chim tisem pe wono wan pari kitri sepayo o sabun macam programan rano dan uya mije tupseu kay maban uya me kesiai nan pungan right so motkan wan ka kuya men kasarawin rano Kalahadan ko mo yariyak may tula o kapesa yung chonway wansa pakan me kosantiyak sang committee kwen uyamen kasiyay rano. Na kalangan iban patuan trapiata so kung waisa ko makasantiyak kwen uya men kasiyay ta uya kasarawin rano kayo ke o sa un ke pisu me committee patron metawata kwen uya men kasiyay rano kayo kampanyo isepet kayo kan patron ni wantala ko walisak karyao upkilmeisak o kasidu talay buki karyao kabintulunway kayo talay ko walisak karyao upkilmeisak o kasidu buki kasidu kabintumara talay ko walisak kayo upkilmeisak karyao talay buki kasidu kaya namu waitrata kayo talay ko walisak karyao kilmeisak o kasidu talay buki kaya namu potapat kayo talay ko walisak karyao kilmeisak kasidu buki kaya nanpen talay ko walisak kayo kilmeisak karyao buki kasidu o kaya tulon Pohnpei talay ko walisak kayo kilmeisak karyao o talay buki kesidu. Om sawa patantral me sidu me kan uyayo tenak sang sawa patantral sidu me kan uyayo tenak o kayo kan tala sidisak karyao isak kesidu isak sawanin tiak me sidu me kan uya eu koso kayo tala sidisak
Keriau Riesek, Kesidu Isek. Sawana Wai, Me Isek Patrota, Me Panu Yau Kosu, Kayu Sidisek, Keriau Tala Riesek, Kesidu Tala Isek. Man, Eu Man Me Panu Yatenda Ko, Kayu Tala Sidisek, Keriau Riesek, Kesidu Isek. Kaya tuke tetapio kaya ucap depan ya trenak o kaya bantala sedisek kerjau riesek o kesidu terlaisek. Tetet me wono me banu ya trenak o kaya terla sedisek kerjau riesek kesidu terlaisek. Met o mut iban patron sakar kita eten mutkan karus Owan poi kayu lal kesidu. Kayu nut karat kole, keryau karat puewu, kesidu karat pako, kapayu uteniap, kelimau karataniap, kawono utumas, keisu ipali, kawado wakatan meponti, ketua wakatan waitrata, kaisek utun kerenis tekroroi, kaisek utiak, kaisek ria utrai tekutut, kaisek sidu pelo, kaisek payu mangat, kaisek mau utun manile, kaisek wono winasio, kaisek isu utun ruk, kaisek wado utitol, kaisek tuau yaman, o kaisek la utun wai te William Hybrid. Kisah penut bukat kayu ban pat-patan tala paisek keryau sidisek o kesidu tala riesek. Met o wan tukeran nerasa tua temeniap rere me riau ne bang yau koso meniap ponopon riau kayu ban tala sidisek keryau riesek lemau o kesidu tala riesek. Puina permetentel Meriau mebanu yau kosu, tada sidisek kayu, riesek lemau keriau, riesek kesidu. Poina per cakatek, ne sidu mebanu yau kosu. Kayu tada sidisek keriau riesek lemau, o kesidu tada riesek. Laman ne lemau pan patron ra. Bang ya koso o kayo tala sidisek keryau riesek lemau kesidu riesek. Karena lopolop lemau bang patron ra tala sidisek kayo riesek lemau keryau o kesidu tala riesek. Karena cek riesek lemau ni bang patron ra tala sidisek kayo keryau riesek lemau o kesidu tala riesek. Sei meriau memang riau koso kayu tala sidisek keryau riesek lemau o kesidu tala riesek. Met om yasai kayu Chinese carpet me wono memang ya koso o raban memang ni kalon tukso bukat kayu bandara sidisek keryau riesek o kesidu tala riesek. Keryau bell pepper me wono me banu yau koso kayu tala sidisek keryau tala riesek o kesidu tala isek. Kesidu green onion tenengi me wono pot me ban ni eu kapakap pilbana nana ni kalot kayu ban tala sidisek keryau riesek kesidu isek. Kapaya we plant the nasupi ne wono kayu bandara sidisek keryau riesek o kesidu tala isek. Kiuri me isek me banu yau koso o kayu tala sidisek keryau riesek kesidu tala isek. Pongken me riau kayu bandara sidisek keryau riesek o kesidu tala isek. Sika te watermelon pilmeriau kayu tala sidisek keryau riesek
ukasilu talaisek kawalu beans isep pan prapur pene ukapakap limau mabang ya koso kayu bantala sidisep karyau risep ukasilu talaisek yunga kita yungawo ne riau kayu bantala sidisep karyau risep ukasilu talaisek tomato mesilu mabang patron kiri kayu tala sidisep karyau risep ukasilu talaisek Om sangan sang kan kay plak paper bilban yang tatawag na mo rano o tao na isip plak paper patutan yung na bano ya dyan kayo tala sigisip karyaw isip o kasilu tala isip siya pot merya pot na ya kuso kayo tala sigisip karyaw isip kasilu talaisep seutral berriapot sedisep kayu talaisep karyau talaisep kasilu seuntra berwatriapot talas disep kayu talas disep karyau kuerisep karyau o talaisep kasilu sewala riapot kayu talas disep karyau talaisep o kasilu talaisep seun wai pilriapot tala sidisep kayu tala risep karyau o tala isep kasilu seun kalau kayu tala sidisep karyau tala risep o kasilu tala isep an piltata seun kalau pilriapot seun kalau riapot o tala sidisep kayu tala risep karyau tala isep kasilu tape takupar tape maban wiya tenak ko kayu ban tala sidisek karyau tala riesek kasilu tala isek mangas ne riau maban wiya yau tenak kayu tala sidisek karyau tala riesek kasilu tala isek mesilu patota mabanu ya mentenak o kayu tala sidisep karyau riesep o kasilu tala isep met taibanu patodangan manakan maban yang puya nen kasiayin ran sekarang wow kapacapat kacang cina on the bit livestock the man we call the usul pampang lemeisek kota len pang sisek lemau umpul pang lemeisek kota len sisek lemau rice kan kayu chale lemeisek karyau kislisek kasidu puki coachol aman coachli rice kan sisek lemau kayu lemeisek karyau sisek lemau kasidu malak king aman kin aman lucu kayu chala lemeisek karyau sidisek kasidu riesek cep aman cepol aman cepli kayu lemeisek karyau sidisek kasidu riesek o ansukse cebanu pachut yang on pelian cook o ipan pacowanan traktor nailen food dan bulian charity kapese kami bamba dengan kawaban ranan wolfute ye siayan uyatak sinchumate recipe contest cooking contest kami bangka siay rano ye karat ye ben uyata karat process takakoche karat sangi uya began nanya kep process mang process or dessert cuma dan kian so maksa cuka pesa me registration step incung tikeleleti me banyang siay and cook bank close ni November di Sabtua we work we keo mon ramen world food day
penka kauna bata tupsun tatonga. World Food Day President Contest in Bathwatch Ban Boksang Damak Chaikan Vivia Sam Nas Koto Pitranen World Food Day. Cooking Tesiain Kukwatch Ban Muyawarano Wasa Nanjimo. Emenemen Ban Bain Popoki Kachkito Tapachuanto Men Tupsun Tatongoros Chebel o Wasang Cook Ban Kauna Batasang World Food Day Committee wasam na cook pa yawe. Che stove tatama ban yawrama ban makomban tatong ke stove spoon import sangkaras me ban yang siayo me ban pin pot. Bil tueche isais ban bil kota dan keyo ban ongkarat Chalai supplement kayo karya chalawan isak kasilu chalal mesak on process that we have been kapochela karach evan pil we are witani men 39 ban men chala ebuki kayo chalai supplement karya chalal mesak kasilu kaya ma such a process Ban kayo chala supplement karya wanisak kasilu chala lamisa. Pil kaya process ban chala ebuki chala supplement karya o chala lamisa kasilu. Ma chala supplement kayo chala wanisak karya chala lamisa kasilu. Ma process ban chala ebuki chala supplement karya chala lamisa kasilu. On dessert, eban te, we have that we check cupcake, men can glass in moment. And true eban today, epoke kayo today si sa primavera o today mesa kasi. Dame chon chenang kanban kasawi, ye medan yawan on the donkey local the pin sakachay on the corner of the tanks tomorrow. Because Karyawan Dame Church Kobankanam, one Makalagan, the sanitarian Kaunapata. Damara Bambil Kasawi Moman presentation, Yamoman Akoyam Nan, Samantan, the Kairatin, Sinchumari, Chojoti. Kasilu utan resepi dan sencumalo dan mia resepi ya betul. Na wewe ke resepi wewe ke yang mana uyawita utangnya kan na out ben resepi tahu ya ben uyata. O yawan ingredient metodok nan resepi. O iyo mebil kesempat rapil bangkilang na yawan faidan the men men korosan me sabun mga resepio dan kacat orang bawa anilan pitkosan Caravan registration ban alal the quick mowe quick isan ka ko na batawasakan na ban ichar o kasansan na ban yawi ran nariyesak ne wano ay match niya ala Kalangan o loko o liyo agak sainsan is makapiyang pachiang tatokan ran nakmait kas kasalit a World Food Day. Kalangan kami program director men patrawan sakar kami esotre irair tiang etre nece tepe om dan kakiang patran lu uyang so much karosen Pohnpei lel Israel kan makan uya ben business sin pen sakatrai kan antipra to uros kan karosen kakiang patran o Pohnpei patran tameli sakar me register option unso te
agriculture tan patron kasik emenemen so mot te business and kap kilelitik register ko yang patron rano ko carbon register water when kap niya rai tungal wasa daban kaunop sang koran kap angi te sabulman ki wasa me pan sana mau ngarai tuksukan tekan kekito te patron toran lu puyau yang paros yang kap yang patron Kailangan ko mabidata peliensia yan cook. Agak sensal eligibility yan aramasamen po ang kapiyang siya yan cook watch. Karasa pemay pananana pa siya wanti sila sa mga wanita yang mga. Kailangan ay taraktar. Nakasampan ibang kalalabakon. Kaya eligibility o match pan pinbuya suci di Filipin, eneminya mapil kap temporary, permanent, tanah child, unsur tetap mainan foodman, kaparala, nan Pohnpei, tetap kepil sangat child, and suci di Filipin. Ice aku itu kuko bamu yawi on the spot, wasa. We have been church ko bandalang. Yamuman kau na batami ito. Suje pwede chay koros no kan daw lakan. Chay kibing kau na batak sin sangkan cumarkan nanti. Suje banbil buya iren utang requirement niyo magistrate permit buya mo. Kasi buya taksin cuma leban buya so work church ko dan tela na mie yang mana amu tenta am tupso tato watch ko makaya taga pulcenan charge de yang kasi so kat ko sina kakachapa na dami ata point the creating point de bene ko yata so try to build business that aramas men domestic government, nononen, entertainment, woolman, Kailangan ko muna cheban kaya programen kabese na sukses niya chiro no na science kalalabangan chodel. Kailangan ter Poin kak science ramen bio kay bangyaw registration bangyaw kulok lemau ada walau ni lemau munti siante close ni kulok lemau anu walau kisah-kisah kana bangkota tama kenu yaw salmas ko de ima bangyaw pasantin komite tanya man nanen malaku pui utar na ke o iman pil ka batrayang mamie kay na matat kalalapak sangren ewo kalak ta naman sumot kanan ng Pohnpei dan katun kupura sa pulman kita tungal kia sumaw kap mahasentok niyosin wan sa agriculture office dinalba telepon sidur yaw zero yaw tayo 00 o mapit mangituk o kisetuk ben sa pulman chay World Food Day the MPO kay and par liabitri sa par Kailangan na wala po, kailangan na Leo, Nagachiwan Walianto Organizing Committee and World Food Day, Pariatry sa Bayo. O kailangan na kupurkaros, ay image makayam sa kalar sa machay programen kape sa Rahnwet ng Pohnpei, yay programen kape sa Irakap, irakasampalakan, me uyawi taban uyawan ng Pohnpei o sa Bachiwan Dugulugache kupurakanan kachin sa Bali Radio P68 o nan-kaunagtan program kasampal chekan kalangan o kaselelye maingko